Kani ke video ngelayo ban bring mentan hakapor kumba nyau siteng haduk tawaji kabang raya na kani ka maulai Shillong bypass. Ini keding kabaklang bat kaba isirkai haduk kata-kata kitliding kiba lakot shirnyang kini kiding bat kalong kaba ima bat kaba iman saw haduk kata-kata bat ngila aruban yoi ba ha saudong sokon juga ni keding kidon kiyeng kiba penelaj bat kiba isir ba lingba kaneka keliding kumta lingba kaneka video ngakwa ya kapan pa lesi banyede banong alert ha kabukum kaneka por bat kum juru ba kipor ke bari kri idei long kebadan a katei ka Shillong bypass bat kum juru ladangi pek nang ni na pomoyong inyo i kaneka ding ka baklang bat ka ba ima hadu kata-kata tekum ta perlok lingba kini ke video ngapa ya ka kubor tong kajeng penkan mau bangi day banlong alert hakum kini gipor namar bakading ka paklang ali si kala kata patkan penjulat yano lingba kani kajeng ja.